DJ Vic Mag. Na yung pagkabigat na yung pagkamalim na yung pagngal daw yung aming papagayam alawin at anak pa rin ang pumayak papanawa kada kita na dayo nga wawolyo iti dahito nga oras dahito nga kanito manipo dito yung Santa Cruz Tenerife Spain to yung manong ading ken pagayam yung iti tangatang Roderick Temporal Ben Lizardo Molina di agbalin di ang atimonyo iti dahito yung oras
Na imbaga pong aldaw yo amin, naragsak nga ang aldaw yo nga 180 labas. Na isala yun na kayo po nga OFW nga na online, kastamit po dagiti admin ko, nga ada dito yung nagtipage, kastamit kin ni kasinsin, lovely jazz, Molina Sunyiga, isalam kasinsin. Mabalin kayo na po nga shout out at pa-shout out apo ta i-shout out ko amin na po na kita shout out yo. Tayo di kalman saan ko nga nasangot yung shout out. Hello to Kapitwa May Garcia. Isalam Kapitwa. Magandang hapon po sa inyong lahat, magandang umaga at magandang gabi sa mga Tagalog people. Hello, lovely jazz, Manso. Hi to Myla Rosario Villanueva, kasabit kini Malin Dapiton ni Tangsil Lasso Cecil, ni Evelyn Talbo, ni Mernalyn Florido, ni Bambi Patnis Abadilla, kasabit kini paring June Rondaris Samalio, ni salamat kini Talamayan Miguel Lin Jackie, kasabit kini Clofe Pagarigan, ni Lucena Cabadel Tahan, ni Angelina Cortez, ni Malin Odapiton, ni Auntie Esmeña Ascado Ben, di Tapayagan is Ballesteros Cagayan. Kumusta kayo Uncle Wilson Ben? Apo, ni Inang, ni Lovely Jazz Molina, Jonathan Gutierrez, kastamit apo ikin ni Nicole Beltran, ni Lovely Jazz Zuniga, yan po ni Kayson James. Hello Kayson James, hola Espanyol kunana. Hola Espanya po na nagayam ka katso. Hello Kayson James, happy watching Sir Kayson James. Kasama din ni admin Rizalina Palye Sebastian, ni Virginia Manzano Balanza Bayuga, ni Nicole Beltran, ni J. Marie Wandasan Luxon, ni Myla Rosario Villanueva, ni Bambi Patnis Abadilla, ni Manong Medel Guillermo iti MD Sportwear and T-shirt printing nga masarakan iti Kabulwan is Ballesteros Cagayan, ni Juliet Passion Ramil, ni Evelyn Domingo Talbo, ni Peli Cariño Acosta. Good evening, God bless po. Dance for all, Yahoo sumurot timayat kakapsat ko na ni Kasinsin Lovely Jazz. Ala sumurot kaya po nembang nga malemyo. Hi to Seth Garcia. Nakayamin na po nga barbaro nga simret diti Facebook page, iti liwliwag kinrayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Kastamit kin ni Lin Ugale apo atin ang abak tiburias datoy. Thank you very much for joining Lin mga Ugale. Risa Balye, Manso Risa itakder mo iti Raman Kapit kunana. Kada kayo amin na po dita Taroma Hardware and Mini Farm Supply dita ban na Ilocos Norte, naka-uniforme, nakakapsat ni uniforme iti Taroma sa Hardware and Farm Supply iti ban na Ilocos Norte. Ay to Redline Pascua, happy watching iti MJ Sportwear. Madeline Osita Gonzalez Ortesa, ni Francis P. Nanar Poliado. I-share yu ako dato nga live tapno at ado kayo ako nga kuya. Hi to Pechay Rubio, nagasap daw siya kunada. Hi to Jericho Estabilion, Seth Garcia po, Lucena Cabadel, watching from
Singapore. Lucena Capital Tahan ni Marie Cherry Raulimer Domingo de la Cruz. Isyo ni Quezon James. Shout out sa lahat ko na ni Quezon James. Lovely Yasunika Alamanso. Hi to Dave Ligar Pasqua, Dan Share Kunana. Nad Andres Reta ni Mark Bautista. Happy watching, Mark. Maniputa po dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Toy kalugaran niyo po na imbangal daw yung aming nga taga-Balisteros Cagayan. Ayan man nga suri tulubong itayan niyo po. Adanak manin ngumayag papanawa ka nagtiwolyo. Hi to Jane Andres, happy watching from Hong Kong. Mary Jane P. Hipolito watching from Lebanon. Evelyn Talbo, Dan share ko na nakakapsat kang gagayem patalastas hatid sa inyo ng tinggal. Si Bechay Rubio. Ay doon nad Andres Rieta ni Mari V. Montenegro, Jeffrey Tango ni Debliger Pasqua, Ruth Agovilla Tuliao, Gemary Benigno. Happy watching kada kayamin na po. Hi to Anna JM Ryan's Aaron. Hi to Jericho SW. Happy watching from UEA. Kablawak man amin nga taga na napatanser. Inaimbang na rabi amin na labas na. Hello to Jericho SW. Da kaya po nga taga na napatan. Kasama tita bangag apari Cagayan. Happy watching kada kaya amin na po. Manipot kada kami. Kalugaran niyo po. Manipot kini Mami Mai nga Jingjing. Ay to Elena Lin Domingo. Angelina Cortez man ang i-wiggle mo man ang Angelina Cortez. Isalam. Mari B. Montenegro Alaseri takdir mo. Apo, nagsugat ako na makasala. Hi to Jamia Olivas, Jane Andres, Debliger Pasqua, Mayan Lizardo is watching. Hello to Marklen Barcarse Jay Burias. Hello Marklen Barcarse, happy watching. Madam Acer Kunana. Hi to Jane Andres, Yamar Perona. Shout out si Imong Suyot kunana ni Janmar Perona Kapsat. It's us. Ako din isa na yung sir kunana ni It's us. Lovely girl. Angelina Madama, Marklen Heiser kunana. Faith Marie Tabalno Kumarang. Rodrigo Jen Verbano Gonzales. Pagyaman na kadagiti amin nga 73 nga naka-online ni kita ito kabundaway apo. Alak i-share yo apo. I-share yo apo. Na kayo apo nga magkayayam iti load, preload, ag-share kayo. Hi TJG Pasqua watching from Hong Kong. Cleope Pagarigan. Shout out po sa mga taga Pagarigan family. Mario Balong Pagarigan, Cherry Cake Pagarigan, nakatitagang matan, Cherry Cafe Cake
Pagarigan, Mark Brian Pagarigan, Susan Pagarigan, Juanita Pagarigan, Rogie Pagarigan, and G. At saka yung Ginig Joe Pagarigan, nagrigabalagsan. Hi to Nat Andres, Reta, Charlene Yoma Ramon, Mayan Lizardo, nakashare na share ko nata. Kamayat, ta music ko sir, madamati kumpas, kuna ni Dave Liger Pasqua. Isalayo po. Hi to Limbert, Tango Molina. Hello, ti Papang Luciano Molina. Kini Mamang Nelly Molina from Ilocos Sur, Rinsan ko na na. Kata kayo amin, di tapayaganis, nanangong na ti pamilya ni Uncle Luciano Molina. Kasabit kini Manang Melly Molina. Na yung baga pong Arabiyo, kakablawan na kayo ni Limbert Tango Molina, manipod iti Ilocos Sur. Cleope Pagarigan, Carme Marie Leste Juanay, na share kon ninong ko na na po. Hello to Marie Gumarang, LCD, good evening, watching from Taiwan. Marie Gumarang, hello sir, Malinda Piton, salamat for shout out ko na na. Hello Marie P. Montenegro, shout out Montenegro, Valle and Ugali family dita Pugo, Bagpag, Ballesteros Cagayan. Hi to B. Minara, Rodriguez Yan Barbano, Bautisma Maria, Gel Andre Patnis, Ali Jane de la Cruz, Yang Brian Huelva, Babahay Perlita Espora, Amari Gumarang, Jamia Olivas. Hello Jamia Olivas. Agi sponsor to apo ni Jamma Olivas. Faith Marita Baldo Gumarang, Nada Andres Rieta, Marie Montenegro, Beth Sorita. Hello po sir, gandang gabi. Kabalay Perlita Espora. Ano niya po iti para katarayan. Alawan, hello to Aisa Wamerga de la Cruz. Hello Kablawa. Kaliliwa ken Krayray Aw. Family, kumusta kayo amin? Hello to Kababahay Perlita Espora. Rodrigo Janjen, Berbano Gonzales, Agawang Awang Mettenser. Bautista Rebecca Ruby Bautista, hello sir, watching from Qatar. Mari Gumarang. Darna Kanaw. Hello to Madeline Conseja Morgado. Happy watching, King Kakapsat. O isalayo po. Angelina Cortez, sabi kaya Blauman kay Dapok nga birthday na bigat ni Jelin Cortez. Thank you so much sir. Hello Jelin Cortez, happy birthday. Para kay kayo na bigat. To Jaima Olivas. Janice Olivas ko ng Mlatan. So nagrigang balukson. Hello to Janice Olivas. Itinararagan nga dahil so na iti Malaysia. Nabanog nga shout out sir ha. Nagbing-binig tangiwat na. Aysa ko naman ka. Aysa Wamer ka nila karos ko naman ko. Ag-overheat tangiwat na ko naman. Hello Carla Marie. Hello Carla Marie Leste Wanay. Happy watching anak Quezon. Makibuya kami man. Titim Abanger shout out. Buenas tardes. Kuna ni Quezon James. Hello Carla May Leste. Happy watching Quezon James. Ni Quezon James iso datoy ate ni Jose de Jose Antoy. Ay Jose ko nakini. Hello Quezon James. Makibuya kami man, ititim Abanger. Shout out, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Kata kayo amin na po. Manipot ito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. Kastamat kini Judilyn Barcarce. Kuya, shout out, Team Abangers po. At
Thank you very much Team Abangers, MJ na Lagimon. Kastamit kini Beth Sorita, ni Aini Anso, ni Annabel Estrada nagatong kayo po, Aini Anso. Aini. Kada kayo amin na po nga Team Abangers, happy watching and happy listening to all of you. Marcela Bravo Ugal de Hawa, hello. Nerissa Tabios, hi sir kunana. Sayang tay Burias Nerissa Tabios. Nakaya po nga barbaro nga simrag diti Facebook page tililiwakin rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Agyaman na kada kayo po agpalo kayo apo ko adan tuman sa marunong nga Buriason. Mapandalaan no bigatan na po tatay Burias ng inabagda, mapandalan di balay no bigatan. Ay Marcel Bravo ka, shout out sa mga Team Abangers ko na Nerissa Tabios. Nat Andres Rieta, Team Abangers. Hanabet may torturog ni Nerissa. Sayang garod Quezon James, tahan na may torturog, tag sakit tinagom na. Napanunggam ni Miss Bukano, imbati na tayo cellphone na poka guram na kita ng tawag-tawag king kano hangaga po kanyata, na alam ko matay Burias. Kung kuya ko na ni Anso. Yodelin Barcal si ako din sir, Team Abangers, nakatukay nga Team Abangers dito yan. Alawa na po, dagat amin nga Team Abangers, kakapsat kan kagayem, agyaman at apoy, pang panguluan ni Sir Quezon James, dagat amin na po nga adajay ti Team Abangers, agbuyan aktuma mo jayan nyo. Okay, dahi apo ti para kata kayo. Hi, Racy Namsige the Beer, Marcel Bravo Ucarde. Kaplawa ka po TMJ Sportwear and t-shirt printing kita kabuluan is Ballesteros Cagayan. Kasama diti Bastikoy Philippines, dita Ballesteros, Lasam Alakapan and Apayao branches. Bastikoy. Ano napudot ti Panawen kakabsat? Ayun kayo lang agmerienda di Bastikoy, iti branch iti Ballesteros, masarakan iti banda na ti ambyanan iti QCN main building. Kasama diya lakapan kan diya Lasam ken Flora Apayao. Ipaay mo puno apakarasakat uray awan ka Alcantara Alvarez Jansen, happy watching. Grace Osita Gonzalez, watching from Korea. ang inak makikita dagiti naruay na inangaw ka tungren mulwa tunggal mapanunod ka agnanayon ngay ayaten ka ipatpateken pudno adungdungwen ka uray paino imatayo ka timanaw ka adi nagpagkada Kata kayo amin na po nga jak na lodan kayo no bigat, kakapsat kang gagayem, agpalodak no bigat, pailang tahanak pa'y bimma ba. Kagiti naging nangapak, kagiti ay consolation prizes, kagiti nangapak, kagiti question and answer portion kakapsat, into no bigat aminan. uray awan ka malaglagit Hailin Castañeda Tapis, watching from Kuwait. dagiti ladang Risa makikita Namsuget Bir from watching from Hong Kong, Dave Bigger Pasqua. na inangaw ka tungren luwa tunggal mapanunod ka agnanayon nga ay ayaten ka
68. Hi to Judelin Barkar Sengek, kunana. Judelin Barkar Sengek, kunana kakapsat. Alain to numigat apo ti panagpalot ko tama maminsan ti panagpalot to inumotibiyang tahan nang agkarasubli di jay loading center. Watching from Russia, Monique Tolentino with love ko na nakapsat na kaya po nga Ilocano nga data Russia. Ni Monique Tolentino and family, happy watching ka na kaya po dita. Keep safe everyone. Joby Andaya Domingo Rat, DJ watching from Hong Kong. Thank you to Hermi Saladino Areya. Thank you Ading. Receive na yung punso yung Beverly Areya Rampuyan Taylod din. Okay, thank you. Kitty second placer ako na alata ka no tayo loadon. Ngayon load ni Ading Rhea Lira. May sabong nga sponsor tayo. Thank you Rhea Lira, Arsaga Lira. Thank you very much. Agna na yung ngayayaten ka po, isagsagot ko kadagiti po 672 nga naka-online. Para kada kayo amin na po dati nga para nga sonata 73. Saan ba abot ang iyong pangarap? Ngayong bukas sa buhay mo kaya'y may araw pa na sisikat upang tumanglaw sa iyong landas. Karamay mo ka ko ngayoy at hirap, mayroong ligaya pang magaganap. Pag-asa ay hindi tuluyan na magwawakas, sasapitin ang tangi mong pangarap. Esperanza kahit pagkaibigat, ang pagsubok na nasa iyong balikat. Di maglalaon, araw mo ay sisikat, katotohanan bang magaganap? Esperanza. Yakap mo ngayon luha at hirap, mayroong ligaya bang magaganap? Pag-asa hindi tuluyan na magwawakas, sasapitin ang tangi mong pangarap. Esperanza kahit pagkaibigat, ang pagsubok na sa iyong balikat. Di maglalaon, araw mo ay sisikat, katotohanan bang magaganap? Esperanza kahit pagkaibigat,
Dajaya po nga sunata, wano nga inakinanta kiti sagsagot ko kadagiti amin nga OFW apo nga OFW apo nga agrigrigat maysa kayo kadagitay esperanza. Tauray apo no kasano tirigat tayo dito'y abroad. Alaka danto apo panagnam ay tayo no palubos ni Apo Diyos. Di ba na kayo apo nga OFWs? Maysa kayo apo nga makungkuna nga esperanza iti biag dagiti pamilyayo di jay Pilipinas. Tauray no kasano tirigat tayo apo dito'y abroad. Ala basta no napigsa tayo ken nasalangot tayo apo adanto mga talatar sumangpot nga namay iti biag di tunggal maysa kada tayo apo nga OFWs. Kas jaya po kusto ta ko nam ko man Angelina. At ati kay kini man Angelina ta kanayon na nga sasaydan. Ano ko maabogado ko talaga nga kanayon nak nga ikuan ni Manang Angelina Cortez. Thank you very much Manang. Happy listening when happy watching kadagiti amin nga ang kakabagyan pamilya ni Manang Angelina Cortez dita Kalapawan Pugo Ballesteros Cagayan. Happy watching kada kayo amin na po. Hello to Ma'am Salome Baria F. Williams. Kumusta ka ma'am? Dahil ito para kini Ma'am Salome Baria F. Williams. Bakit ba pag ika'y nakikita puso ko ay kumakabang? Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisan. Kapag ika'y katabi, ako'y di mapakali. Walang ibang iniisip kundi ikaw lagi. Sinubukan kong ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon di ko makakayanan, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Happy watching to Ma'am Salome Baria F. Williams iti United Kingdom. Thank you very much ma'am for watching. Paraking ka dati nga sunata, isagsagot na po na kagini Tagaluna. Paano ko kaya masasabi sa'yo na ikaw ang tinitibok ng puso ko? Aking nadarama ay para lang sa'yo. Asahan mo ito, sinta, ay hindi maglalaho, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Ay to Annabel Prudenciado. Kaya po nga buy-buya, iti nano mo nga ba live streaming tayo mo tibiyang happy watching kada kayo amin na po. Pamitan Acosta. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan
makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan, ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang mahal. Apuli ng at nakpay nga nagkanta po tinamin doa. Alawon labo na kayo po nga barbaro nga nasimrek titoy. Thank you very much kada kayo amin na po. Ag-share kayo apo kasi 60 tagbuy-buya. Mabayi na ka po no ba't tagbuy-buya kanya. Kayso nga ag-share kayo apo. Anya i-request na tayin. Dahil apo iti para kada kayo amin ta isagsagot ko kada kayo amin 68 nga naka-online. Dahil apo. Ti problema po iti long distance relationship. Ti kurang na po problema gumatang kayo apo iti ticket yo tagawid kayo ngayon sigida. Long distance relationship. Isagsagot ko kada kita amin nga 67 nga naka-online iti daytoy nga oras. Hi to Lina Sabado Palacio. Happy watching po. Minda Revolto Merabil, happy watching. Nicole Bertrand. Dapanawin na ipaidang nigasat kadatang umanayen tiskay apanag Annabel Estrada, shout out, pakibati po sa advance. Happy birthday wedding sa pinsan ko si Mama Analisa Palago at sa Bayaw ko Post. Ikakasal sila nitong July 28 po. Thanks po po ng Annabel Estrada. Happy watching to Manong Richard Cabelisa and family ni Manang Cathy. Happy watching kada kayo amin po. Diana Jang Gray Barcarse. Evelyn Domingo Talbo. Naili Vicky, happy watching. Felicidad re Abdu Bentosilia. Watching ko Minda Revolto Merabil. Gemma Ibanez watching from Ballesteros. Long distance relationship Adula Amin, happy watching Adula Amin. Beverly Aria Rampuyan, na-receive ko na yung 300 lot. Pinanalunan ni mother ko, Hermi Saladuini Aria, more powerful. Thank you very much, Beverly Aria Rampuyan. Pa-shout up, happy birthday. Happy watching from Hong Kong, kuna ni Lina Sabado Palacio. Tinawag kong mensahe, isulain, tirang taytay. Dapanawin, maidang nigasa. Kain to nabigat kakapsat. Iti oras, iti alas na 8, iti rabi dita Pilipinas. Alauna dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Ni DJ Arnel Takmo kakapsat. At abaro nga programa na dito liwliwa kinrayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Da kayo apo ti nga dayan iti napintas nga istorya iti biag. Mabalin nyo apo ti agsurat.
Ta ibasa na apo ditoy arimpadek tinapalabas mangrugi into bigat kada Martes ken Huwebes apo alauna alas 8 aging ga iti alas 10 iti rabii mangiganyo iti timek ni Arnel DJ Arnel Takmo manipod iti pagilian nga kwait nga naiyan ang apo iti Baluyan Flora Apay Lalayugan Flora Apayaw nga nagbasa apo iti QCN Ballesteros Cagayan nga mismo nga taga Claveria Cagayan. DJ Arnel Takmo mangiganyo apo into bigat oras iti alas 8 iti rabi dita Pilipinas sumurag apo ditoy Facebook page iti Liwliwa ken Rayaw dagiti OFWs nga Ilocano manipod apo iti Pinoy Home Radio iti pagilian iti Kuwait ag combine apo iti Kuwait ken Spain tapno apo iti na iti ragsak kada kayo amin liwliwaen kayen Rayawen na kayo apo babay na iti panangkad kadwayon to isuna inubigat. Thank you very much DJ Arnel Takmo. ay nagriga manlaeng niya. Isang nga kayo apo nga viewers, listeners iti Liwliwa ken Rayaw dagiti OFWs nga Ilocano mangragi apo iti arimpadek tinapalabas nga iganan apo ni DJ Arnel Takmo iti daytoy nga page mismo apo nga mabuya ken mangganyo iti tangatang isuna arimpadek tinapalabas by DJ Arnel Takmo mangragi apo iti kada Martes ken Huwebes dito uneg iti Facebook page tayo nga Liwliwa ken Rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Long distance relation. Ato Sir Arnold Rieta Sir agdungag kang nagbuya kanto kini DJ Arnel Takmo nagbasa apo dita QCN manipod iti ili iwen no pagilian nga Kuwait ken sumurak apo ditoy Facebook page tayo tapno ag programa isuna iti 2 nga oras kada Martes ken Huwebes. Isuna po iti host iti Pinoy Home Radio iti Kuwait. Ag tandem kami apo ag nagsarak kami ag kalugaran. Thank you very much Sir DJ Arnel Takmo iti Pinoy Home Radio manipod iti pagilian nga Kuwait. Ayan na po, umadua po iti pamilya ti Liwliwa. Alak dayti amo ti para kada kayo 17 na online. Welcome kuna ni Madam Hermi Linda Saladino Area. Welcome to Liwliwa ken Rayaw dagiti Ilocano nga OFW DJ Arnel Takmo. Abangan nyo apo ni bigat ati mismo nga time ko apo nga panag-live ko ti alauna isu apo ti sisarak na ditoy Facebook page tayo. Iti kada Martes kano Huwebes mangganyo isu na apo. Ag programa ditoy unag ti Facebook page tayo. Saan ka na'y Lain na Sabado Palacio, shout out kini Glenda Gabriel iti Singapore kunana. Layuri tagasat mo Agdan to sa papaknahan Di may kaduwang ayat Agdan to liwliwa Hi to Jing Valeriano watching from Singapore. God bless po kunana. Hello to Melan Ragat Pichay. Marlene watching from Macau. Hello kada kayo amin na po dita Macau nga Ilocano. Gemma Ibanez kasano nga isen kanta sir isen mo dito messenger ko kapsat ni Say Garcia. Isen mo dito messenger ko. Grace Tolio, hello watching from Malaysia.
na po nga OFW mani po diti Malaysia po. Giyaman na ka po ti panagbuy-buyayo kakang kanayon. Kantoy no mo ti biyang. Ay iti Malaysia po, iti Hong Kong, Singapore, kastama iti Saudi Arabia, iti Dubai, Kuwait, ken Spain. Iti France, kasama iti Canada, iti Cyprus. Takayo amin na po nga buy-buya. Thank you very much nga Ilocano. Dagiti pata ka po nga mahilig nga agsida iti bugong, agisaw-saw iti bugong, iti bulong ti kamutet, apo nagimas. Hi to Marcel Joy watching from Hong Kong, Carol Batugal watching from Singapore. Shout out po, God bless ko na ni Carol Batugal. Hi to Grace Duldulaw, Angelina Cortez, Adulamin, Pfizer pasali sa singing. Takayo amin na po nga mabalin nga makisali ti singing contest. Mabalin kayo po kagisen iti sample song kanya, tapos interview kayo, auditionon kayo, tapos agaramid kayo ti final song. Masapul ti nga ibagayo tinagan nyo, address nyo dito Pilipinas, address nyo dito abroad, mano titawon nyo, anya ti title di kantaan, plus may sa po nga picture, nga isen nyo kanyak, tamasapul lagi picture yo. Dahil lang po ti requirements, ken masapul nga muyo, nga imanihari ti ismyol. Bakawang pa iti ismyol application nyo, sakay makikontest, ay agsyudo taknok maungtang kayo. Hi Janet Corbos, Regine Wandasan Alvarez, happy watching. Rodolfo Acosta man, naima sa bugong watching from Hong Kong. Risa Valle Sebastian, ipm mo siya sa messenger niya, salamat. Thank you very much admin Risa Valle Sebastian. I-message dak lang nga po, nakiti mayat nga salip iti kinantaan para ito Domingo. Batch 3, libre kayo po. Kayo po nga makisali, tikinantaan, sigurado nyo apo ka nalang kayo nga kumakanta ngam, hang kayo pa nga si Malsali, kumano balasang virgin pa itingiwat yo apo nga makisali. Manja kaya tinakisal-sali tisab sa baling online singing contest, at makisali apo ditoy, madlaw ko no nalang da po agkanta. Iso nga mabalin, hang kayo nga makisal-sali no nakisali kayo din, ijay sa baling nga singing contest. Di kaya't ko lang apo kita agdadamo ko ma. Kung no agdadamo nga naababak o rin nagkikong contest isang sa bali nga singing contest, basta naababak nga nag-champion mo niya, mabalin lahat na kumamat. Ngam no nangababak sa makisali dito, haan, agbirok lang iso natin pagkukwartaan nan. Tambuyo po dito iti grand finals tayo apo, dadakkel ti abakan nyo dito yung kwarta kakabsat. Iso nga ano amo ka nalang nga kwanta sa makikontest dito nakikong contest sa bali nga online singing contest, umay kanyak. Apo, ti kaya na lang agala ti kwarta kakabsat. Mukhang pera no kwakas jay. Ti kaya't kumapo ka katay dagdadamo, tapno di kastapo ko amay kan na matikan sa makikontest. Hanga dagiti nalalay nga singer ti umay makikontest ditoy. Karyarat kita bubunok, ida no nalain dalang ako nalain dalang nagkanta. Sa daw umay agpaya pa audition kanyak, apo. Gutadok dagatay kwada. No kumabalasang pa lang virgin, ang pay nga nagargaraw datay anti bagas ti aba na, kasjay kakabsat. Agdadamo ti kayat ko ta, medyo agtagatagargar da kayat akapuno kasjay ta, malasin mo ti agdadamo nga kumantan. Di ba? Ay, inayen kong. Ay na po talagang gutadag nga gugutadan dagiti gugutadan da po no. Naglaing lang dun mga naglaing makikanta sa makisali-sali kanya kuno may audition ka amo ko na po. No agaw-awid ka payla, agaw-awid kayo payla nga po da kayo nga nalali nga kumanta nga agpapa nga agmanglimlimo kanya agaw-awid kay paylaeng naglabasak amin dagitan. Pauwi papunta pa lang kayo, pabalik na ako. So nga handak nga masiribang kakabsat kang kayan. Hello to Nova Torres, sikat di amin ko. Kaya na lang po tumayag pa nukas diya po, kaya na lang tumayag pa sikat dito yung Facebook page tayo. Nangaba lang ako gisap sa baling online na, umay maning kanyakon, umay na kolekta anti kwarta ti liwliwa man diya. Di kaya't ko kakati agdadamo apo.
Akitay damdamo na nga mabriat tingiwat na di kayat ko. Ngagkanta. Nilamnama, ulti mo kenrangga, basulot na nakama, tagaranggas na ayan, yag managaba. Hi to Colonel Bautista, good evening, fellow Filipinos. Keep safe always and God bless everyone. Pa-shout out, iti family. Kodi Tamaputal West, Ballesteros, Cagayan. Thank you sir, watching from Hong Kong ko na ni Bernalyn Bautista. Di madaydayaw nga kapisi ti puso ni Richard Bautista. Apo dita Mabutal West, happy watching ka na kayo. Amin na po dita Mabutal West, Kakalugaran. 80, di naka-online iti dayo tinga kundaway. Alawen, Jack ni Namnama, isa't sagot ko kada kayo. Amin na po, da kayo nga kakalugaran nga taga Ballesteros, Cagayan. Ken dagiti kabangibang ili iti Cagayan. Kastamit iti Ilocos. Anyaman nga pa sa danunan dayo ya po nga programa po. Giyaman na kapot ipa nagbuybuyayo. Basulot ka nakama, tagaranggas. Di ba Sir Arnold? Madlaw ko mo sir, ti talaga nga batido nga kumakanta. Happy watching ken ni Sir Arnold Dareta, tapan ka pa'y gaya man sir makatulong no kasta ko na da. Awan na po ti balik ko nga direktor, awan na agbalak ko nga mag-manager apo kadi nalalay nga kumakanta ngam kayat ko lang apo nga matulungan kayo, babantit programa tayo nga liwliwakin rayaw, tapno mangdamat, manggan may matangan dadagiti, agkakapintas nga boses kan ro payo apo. Ay game na, inya di game na kara game imata. Anak payag pa game na kano talaga. Watching from Hong Kong, Miel Gabilyar, Angelina Cortez. Iyayat din tuwag rasa. Agpa game na kakabsat no, maabot yung isang agasot nga viewers. 80 pa lang 18, kurang 18, agpa game na nung umato. Kunani Jamia Olivas kano ko sinalaan med sertap no makita ti kinikin dagitin na nga nanang agers. Mabalimmat. Apo sinalaan nagimas nga tataki ni kinikin tad lumaban na. No ada sinalaan ti kinikin kakabsat lumaban toy no mutibiyang. Hello Mayma Manuel watching from Riyadh. Sikat ti amin ko. Sis Adulamin, search mo name ni Roderick Molina. Melan Ragat Pichay, tan, okay yan sir, kung nani tan. Kunya mo tan, tararan, apo batay mo, totorajing putot. Ako sir, pwede amin na po, basta virgin pa lating yung iwa yo. When sis, kung na po, Melan Ragat Pichay, Sid Garcia, gula kaya po, Melan Ragat Pichay. Dagya po. Hello Clara Umani, Sid Garcia, Melan Ragat Pichay. Kastamat kini nya dato chat. Ricky Tabada iti Pugo Ballesteros Cagayan. Happy watching kada kayo amin nga taga Pugo. Dita sitang nga Ballesteros Cagayan kakabsat ken Nararagan, San Juan, Cabayo, Mabutalis, Mabutal West, Payagan West. Santa Cruz, Palok, Amuguan ken Centro East, Centro West. Iti Kabuluan East, Kabuluan West. Kastam iti Kabaritan East, Kabaritan West. Iti Kenbaran, Ballesteros Cagayan. Ito'y pusok lumalagit ko. Lagit ka nito nga nakasibay ko. Agpa TikTok game ka ako nada. Nagadua po manang ti agpat pa TikTok games ito. So nga, anamon na lang ag TikTok. So nga, agpas nakpay lang na bimbinas no singing contest. Adulamin shoutout pang kinilakay ko. Ang Bartek kailiw ko na Reggie Adina Nagana. Pati kano asawa nila alakay ni Adulamin ni Reggie Adina. Happy watching Bartek ko na napay lang mat.
Da kaya da iso ti asawa ni adulamin ni Reggie adina kano happy watching ken ka. Naili bigi abulog pa ya sir abulog wan abulog da kaya min po. Open na po rin niya nga ayan uri ka kasuluno kang lugar ti ayan nyo. Alaki sagsagot ko amin ate daytoy. Para kada kayo amin na po daytoy nga Facebook page. Marlene, iti Espiritu Family, Itabatak Ilocos Norte, happy watching. Bing Diatabay, hello po. Hello to Remski Guillermo. Adulamin makiparayaw ka sir, makaparayaw ka ko na to. Kumusta ka na po ti Family Jimenez, Olorasa, Ditabaran, Sosa, Acevedo, Kines, Agustin, Ditabaran, kuna ni Angie Alamo. Kumati, Rona Ignacio Ortiz, happy watching. Ni Naili Bigi, happy rip. Uncle Igo Taala. Condolence to the very family ni Apo Igo Taala. Anak po kini Naili Bigi, Evelyn Bigi. Kablawak nga nati madaydayaw nga kapisi puso ni Ricky Tabada nga ni Michelle Tabada po nga datakwait. Michelle Tabada iti pagilian nga kwait, kumusta ka kano ka na nila kay mo? Nagapugin ni Ricky Tabada. Noel Estabili watching from Tarlac City, Bing Atabay. Daytoy ladawam ti title na kabsat Bing Atabay. Daytoy ladawam. Evelyn Domingo Talbo, happy watching. Sikat amin ko na Evelyn. Credo Willie, happy watching. Jack, isang sagot ko dahito nga sonata kadagiti dagitay asawa wano kabit nila kay nakakabsat. Jack maamin ti panang lipot mo to'y ayat ko kunana.
sa musa ut na dyan sa naan nagkakin palag ang Kapkabalawak metapo iti biyang ni Jacqueline Rematal nga data sa kita Singapore nagapo ikin ni Ricky Tabada ipag na kanapo. pinayat ko nangibog mo ka uy anos ko anya kadit Happy 46 ako Mansari kanya minga dua ken ni bakit putat ta ako na ni Adorski Sales 46 Mansari Linaksid nagmantapusog Sikang tupala nagkwenta na pa 46 ka no Mansari da Inbilang ka Sikat amin ko Ingat mauyos Uy, anos ko Pinga tabay happy watching Glenn Gel Rick Chris Palacio Pitanga Crying Time Dahil po jak maong amaklon nga pananglipot mo iti ayat ko kunay so nga kunano adya lakay mo ko kasi mo ti isong bat nakakapsat. Wilma Grace Kumalawi happy watching. Hello to Uncle Eduardo Tango de la Cruz. Happy watching kada kayo Uncle. Ita probinsya iti Rizal. Eduardo Tango de la Cruz. Kumusta na kayo po dita Payaganis Ballesteros Cagayan? Miriam Rosario Orbita. Hello po. Hello to Emeline Garine. Hello po. Kuna na po. Wa makapasangit ka sa dati di ka nagsasangit nga kunana isong medyo kwa delikado dato di ka nagsangsangit. Dito apo dagitay napan nagtiliw tibilit napan nagkamol tibilit nagala dato iti parakanda kayo apo. Dagitay mahilig tibilit dito iti parakanda kayo amin apo. Hi to Auntie Juanita Miranda Urbi Lizardo, shout out kente anak ko. Happy birthday no bigat, happy birthday. Kunana watching. Hello to happy birthday to Henson Lizardo. From your mama Juanita Miranda Urbi Lizardo. Thank you kunada po. Henson Lizardo, happy birthday king kahit para no bigat. Watching from Hong Kong, Kimberly. Laina Sabado Palacio. Sir, atantap akan. O dato yung tisiw-siwitin. Hello, Adorski Sales. O dato yung tikanta ko na Laina Sabado Palacio, siw-siwit.
Pascualo, watching from Malaysia. Uy, nagato kayo nga tapo nga taga Malaysia. Da kayo amin na po nga taga Malaysia. Da Singapore kun Hong Kong. Kumusta kayo amin na po? Da kayo amin nga OFWs. Dagi taga Abu Dhabi. Taga Riyadh, Saudi Arabia. Kuwait. Taga Argentina. Basbasat apo dito yan ti comment section nga watching from India kula watching from Indonesia awan ti kasjay awan ti jay kunang datay hepe di kusina medyo trabaho ko amom ti Pilipino kuna nakiti kanya kon basta no maangot datay angot ti kwarta ada Pilipino na dagiti ayan ti pagilian nga naimas kano na pintas na angot ti kwarta kasla ko magita nangangato ti palit na ibaga na nga adalat ta kano Pilipino kustumot ang hamtay mga po nga nalay nga umangot ti kwarta basta no naangot ti kwarta da Pilipino na nga pais kunan no pais gaming country kunan na po ay aksyodo tak kanda di animal nga Japones basta angot ti kwarta da Pilipino na kunan nakidin request pantay isip pagsangsangitan nakitangal daw ading ko abi manang agsangit ka Hermi Linda Saladino Araya masapong nga gusum ka man nagkatawa ka tanangabak ka aldaw mo di kalman tanangabak kayo nga taga duwa nga tagalakapan Mirna Manuel apo dagita ala sabay sa laim mets ako na dahil taman set sabay sa salam met ako na dahil ya po ti para katagiti na panjay napan nag-hotel tatay, dagiti napan nakihod ng hotel, dahil ti para kata kayo. Ay ito, Jabez Pariñas. Kasamit kini Romela Sumalbag. Jabez Seba Pariñas basahin mo na Uncle Aji comment ko kung nanan niya comment mo balong Emilio salib mo favorite yan ako dahil mula baby siya Agrigaten ti kasasaat takas tengkatan asawa Nenjak meteng mapawilan tirik na Eti din imanugutak kasikapen siya tayag sara Ang muklat ang nawanyak mapasama Mapantagay sa Francis
Janet Corpus, Evelinda Letan, happy watching to Ate Hazel de la Cruz, Tita Dubai, from Evelinda Letan, iti Kamalanjugan, Cagayan. Nagrigaten kita sa saat Tagaskan katang asawa Yung jakmet kan mapawilang tirik na Yung midin nanunugata kasi kakin siyat tayagsak Among latan niya at mapasama Mapantay kay seven seas Tanang namin Na kayo po mga OFW ngayon na nga babakad, check upon nyo nila kayo, baka napan G7 sis tatay. puso Baka napan naglangoy ti sa bali nga karayan. Pakay kablaw, dagiti grupo nga mga nagpapato nga idadaulwan ni Master George Tabada iti Pugu, Ballesteros, Cagayan. Madama kami nga buya kanyam sir habang umigigop ti si siniwsiwan from Seba Parinas adajay. Ala po dagiti grupo kano dati Seba Parinas di Pugu, Ballesteros, Cagayan. Madamada nga umigigop iti siniwsiwan habang abuy-buya na kanyak apo na imbag nga rabiyo apo dita Barangay Pugu, Ballesteros, Cagayan. Pangpaguluan na po ni George Tabada. Alagyaman na kapo tagbuy-buya kayo apo dita Pugu. I-share yung karot. Mapantay 7 sis. Nagpapasta't raksa Riknam kentay ko'y riknam Isudat nagsaka Nilakay mo napan G7 sis. Sa balit tinapan na impanjayan ni iti may sanga danapan ni hotel G7 sis kakapsat ko. Kastoy di suwang pota na po rabi di simang patisuna bigat pa isunan. Nilakay mo nga napan G7 sis kakapsat bigat nga si mangpot parbangon na niso nga dahito yapo ti para kada kayo alas 3 ti parbangon ti si mangpot nilakay mo kastunay panog na Seban Alas 3 di parbangon Seba Parinas aga padigo kayo kano kuna ni Kapsat Ricky Tabada May sa apapal na siraya pasibay Sisit Marino kana ni Eni Anso Hermie Linda Salodino Eni Anso Masa Anong pekin ka sa puso na ipapkin ka Hindi mo ulos pag-alupin Tatagain pena ka Tulta ng saging Tapuso sa tagalukan ka Hello to Manang Virgie Piloria. Apoy kuktar na ka, no? No, masukalan na ka no nila kay napong napan sa bali na pan nang ipan 7 sis. Apo kuktaran na ka no nga iparwar. Wala no kuktara mama nang nga ipaw nagiso na ta gipasam dati latagnan. Hello, at kano nag-inyawid ng Uncle George Tabada, sir, pag-ibagaw kin Uncle Ricky Tabada. Alawon George kin Ricky Tabada, thank you very much for watching. awan makabulot nagdakad to'y puso sikalaen biyag ko Kuna ni Marjorie,
mabung ka. Nilakay kuhan nga 7 sinagsarakan da. Napanan na sir, nudiket jay ikit irigasyon sut nagsarakan da ko na. Po irigasyon na ding. Talaga nga napan nilakay na ko na jay ikit irigasyon. Marjorie mabon. Nagkaroon mo nilakay mo, hindi ba narigasyon mo? Lalakay! Kumusta po nilakay ni Marjorie mabon? Nga napan nakisinarak jay ikit irigasyon. Mayamot! Nilakay ko kang kanayon nga mapan makisinarak giigit tirigasyon. At dato'y nakakastaunay itiim-imon. At daniw na kumangang maawan tinaramit ko nga daniw apo. Raming awang kapag pagdangad at kaungat, awan makabulod Alakang sa dirayam, dagiti ang mga lalakay nga mahilig pa lang nga makisinsinarag tayo ang tirigasyon. Dato'y apo ti parakanyayo apo. Dato'y apo ti parakanyayo, agitay mahilig nga napan nagdigos tinalawa kanal nga ditaba regasyon, so natayo atoy. Nalawa nga kanal tinagdigusan nakapsat datay asawa na napan nakitisinarag jay irigasyon. Evelyn Daletan, may amon. Pagkay irigasyon, sir, libre. Napanda nagdigos, tinalawak ang kanal di irigasyon. Komentata na lipat nga ganan. Na kaya po nga umininom ti umigigyop ti dano digo iti digo dita pugo. Dagiti babaro po nga mailig nga digos ti nalawa nga kanal, nalawa nga kanal ko kayo latan. Apo ate mo't kumaanak upot nga kanal hanggang kanayo mo nalawa. Pindasan no di jayan ti irigasyon, ipadagpadag na ba si jayan ti istruktura di jayan ti ayan ti medyo jata di pati di ba dati irigasyon nga dayan ti istruktura kunada nga da semento na api ipadagpadag na da balasan kapsat datay mo na hindi di jay amo nagiwas ti gangganas datay babae madamdama ka rumwar datay nagdak lang nga ulog di jay apo di pa'y natukawan. Nagimas ti pagpaganas datay babae nga nabandaing date kakapsat. Igat-igat ko nadagan ko ulog mo dahil na po umuli di jayante ayandan. Aripit nga kaduan ti adu nga ipit ko na Evelyn Bigi. Daya po tinalawa nga kanal ket dahito mamata po ti isagsagot ko dagiti babaro aglalo at pugo na nga pugo dagiti babaro ti pugo nga kanayong agsida ti bildat dahito iti parakada kayo. Pamagagaranak naman ulit kay dati akan kang mayat
Nailat na lalong pakapansin. Hello, happy watching to Ma'am Lorgilda Alonso Palibo. Tamayo. Isuday kan bakit ay kunkunada bigan. No, ibibigat nagunga. Kasta kang sakit, hindi mo singadumen ang buong ko na ni Maribel Eslabon Lizardo. Papo admin na rin Maribel. Hangko napatpadasan din na panarkidedit ti regregasyon. Nasaan po takide? Hi to PTR Mark na yung pangarabing sir uncle. Pagibasa man tay comment ko. May sanak nga may gigop titigo. Siwang katwag ni Josefa Parinyas kem ni Brad George Olivas na tabada. Kablawak lang isudamin. Agyaman na ko na ni PTR Mark. No kasta na rumarin bakit tingkat ibay-bayag tinuhulag tamagagaran na magpulit kay dadati akam kan melet oray no nasipor na nasulit oray anot ng medyo nalaes isak mulko oray no napulbet pumot-pot Ay gusto ma'am, Lorgilda Alonso Palibo Tamayo. No aripit ka no kakapsat ti pagdatan da awan ti pagpisipisan da handang makakinamat. No inirabi na kadilat no tumatigbigat na kaurap isuday kan bakit kay kunkunada bildan isuday kan bakit kay kunkunada bildan. Ako Seba James sa Parinyas. Alamayat tayo tita padule panagraragsak na kita Ilocano mapada ko na nagpakada da kanon. Api nagpakada kayo api ay i-open nyo na ta cellphone niya. Buya kay lata, gawid kay lata. Hello Maribel Eslabon Lizard, di ba? Dati mo di para kada kayo amin na po. Di ba? Kakatakatawan ni Maribel Eslabon Lizardo. Sa kapitasan Pilyeto tay napintas Pilyeto datay balkat ay nalaing nga umanak isuntot senyorita biyag nanto tay kasladon niya amin nga oras kukit kukwana pagserbian nan agluto aglaba kita ay tunto amin adungok ayaten naktuti na palalo oray kaslang grupo pa akabalyo imbagla sapsap titak latigo nudin ko pa'y lamang rikna gilgilik ko pa'y tibilbil na akaslan ko man tayag gelgel lupot di maladaga noda tanto aduwa bilang ti atagasan namnamaang diag ko di kanto kulos agrigan kanya di kanto lumda Sir Erolda ni Sir Arnold Rieta ko natudyo no alas 3 di pagbangon di panagawid na nasapsap ang agawid ko na nakapsap. Ay well ka sir baggaten mi jay wifi ni Uncle George sabada bulo din mi pailang. Ay naka wifi kayo. noda tanto aduwa bilang ti atagasan namnamaang diag ko di kanto kulos agrigan kanya di kanto lumdaang wenno agladi nitoy denna tanak man la ilutoy snangal tangayat no siyak to Dajaya po iti balkat nga sagsagot ko da kayo amin
Kahit dahito apo nga sumaruno nga sunata when no samiway nga nakisagot kada kayo. Sunata kada kitay awan ti asawa na di Pilipinas apo tatay lalaki na bati. Dahito iti para kada kayo amin apo nga lalaki. Nga awan iti asawa na di ta Pilipinas nga tayo bagat na apo ko da di abroad. Medyo madiliday dati asawa yung nga lalaki apo tawang kayo. So nga dahito iti para kada kayo amin apo nga nabati nga lalaki da. Ayan. Isang sagot ko ni Ricky Tapada. Suruton dagiti barkada na po. Suna tayo datoy. I love you. Nga mabaakanin apo nung baak nga bagas nang inatibayad na PTR Mark iso nga no baak ka kunana mas na no baak nga nabagas nga bagas kakabsat mas nabilbilad iso nga nang inabayad na data nga bagas. Ayan, Ricky Tapada. Dahil ito isi sunata rin sagsaan ko kay ka. Iti pa nagmay sadyak mas balang diliw ko kunana. Ay ito sa DJ Arnel Takmo iti Pinoy Home Radio. Mangradi no bigat apo iti kada Domingo. Mangradi iti Martes kan Huwebes sumulat ni DJ Takmo. Arnel Takmo dito ag programa iti programa nga na Pauluan Arimpadek iti napalabas. Hello DJ Arnel Takmo. Welcome to the Liwliwag and Rayaw dagdi OFWs nga Ilocano Facebook page. Kukwam to nibigat sir ti Martes kan Huwebes oras iti alauna aging kati alas 3 iti Malem dito Spain alas 8 hanggang alas 10 dita Pilipinas apo iti programa na Arimpadek iti napalabas. DJ Arnel Takmo manipod iti pagilian nga kwait mange ganyan nito apo nibigat mangro ginubigat. Alasir ko no agitay nabakan. Nabilad nga talaga nga tibagas ang amada umagub da mo no ka, umangdod da mo dagita baakan no ka iso nga narigat ti mabaakan nga talaga po. Ayan. Hello Cherry Sotelo ako stop watching manang nabilad ko nada. Nabilad. Ala ka sa request da po. Dagiti sunata dagiti nabaakan ka no. Dahito para kada kayo po dagiti nabaakan. Nabaakan nga babaro babalasang para kada kayo dati.
Dagiti babaro nga agpabiro ka po, kita nyo, dagado, kiti babalasa nga nabagatan di tao, no, kiti babalasa nga pinanawan ti asawa na, kiti single parent kakapsat niya, nagado ti babaro nga agpabiro ka po, iti kapempal na, da kayo mo kami nga babaro apo. Hello sa asawa ko, si Sir Anibetong. Kasangsangpit na nagkapoy jay bangir nga balay nam nakiinom kon ana. Ala gusto lang. No, inom lang nga po nga medyo basbasi, talaga agkaryar mabalin. Ngum no kiti mamartag kakabsat nga agkarya-karyaw, awanti agiti bartag ka po nga ipaturay da nga matultulid da kadida mo magnanapo. Agiti kabutong kuno ko aglalo agkaryar, po nagsiya nga ikugtar. Aglalo natin no manabartag na po, dagulit kas jay di amang ko, dagulit, apo. Hangko nga best friend no kas jay. Best friend forever, isagsagot ko kada kayo amin na po nga katkatawa, iti ito nga kanito.
Nasimpe apagaya. Hi to Wilma Kalantok Takata, watching from Barangay 8, Sarat, Ilocos Norte. Kumusta kayo amin na po dita Sarat, Ilocos Norte? Iti pamilya ni Manang Wilma Kalantok Tagaka. Shit Garcia, shout out man kani di best friend ko, iti Hong Kong, Flor de Lina, Vina Utanes, Olivas from Flora Fernandez, Centro East Ballesteros, Cagayan. Best friend forever. Awan ti balin nga best friend forever kakapsat ta ulugan na kanto data best friend mo. Balikas apan nagpakada mapankan sa bali adaga asin lupa. Happy watching also to Wine customer kini Bibi Ken Tiburedo kanon ni Ricky Tapata ni Krisnel nga nagarawigaw. Inaraway adu a problema awan kabadang kun itirigan rin. Ngel biriyan la uray nak mag-isboti Bartek sir. Uray naklan maka-isboti Bartek sir. Alam mo ya laki din maka-isbo ka kapsat di Barto mo. Basta mo ma-isbuan atabrip mo. Tanong na isbom databrip mo agsaw-saw ni bagat nga para labati kabigatan na. Forever, whenever, sabay ta, di ka mangliplipan. Amuyo kakapsat tinabartek, nagadunga experience sa tinabartek. No nabartek kantong mayagsaw-saw nga ti medyo may nakasasagan nga maango mo ate isang aw na po nga aga gin. Po, kakurkurak ti kasi po nga may umasasadag nga ate may nakasutil-sutilin nga kapatang-patang. Po, nagsiyang ikuktar. So nga amok no kasi po ti mabarbartek nga kwan agpapaigid akong taman dya kahit siya kapo ko han agbarbartek iso nga masyudutak tamo ko na po no kasano tirigat tibay mamartek day di amang ko day di amang miya po mamartek adayo pa ibalay agre-areawan iso nga na po biyan ako na po ti agre-areaw ti rabrabi ta ingana di ubing nak ingana di agisot-suro nak Apo, karyar makaryar kami kakapsat kung kakayem. Dakal ti remembrance ko kunday di amang ko. Asin lupay, itanti ka mga asin lupay ta. No nabarta ka na apoy day. Apot siyempre mga 15 years old na kide. Dagulit. Kasla ko maplaka po nga nakulkulon. Nunyay sa usawon na. Alay sulat pati tapik na. Si kaming maturog. Apo isumot ng tisaon mi ati dagulit nga sermon na na po. Nagrigat ti kasi nga kabalay nga mamartot. Ay baglaki din ta kadagito yung aldaw ko. Ibay pare sa tagbartokan nga kasya. Apo nagsya nga na nagpintas nga igalot ini. Sapay kumaputam na kay natin kararwa maamang malaglagip ka. Evelyn Talbo is still watching from Macau, sir. Christine Joy Adriano Dagio, mayata makapalainti Bartek, depende mo siyempre English na kita naman marta ka po. No nabartag ka no, makapalain ka no. Nalindang aging English. Apo, kakabsat ka kayo. Ang maging English na agpipiwis na makasapsap rida pa yan. Ay, manja kaya. Mamartag kakabsat at abulbolon. Iso nga, da kayo po nga mamartag. Allah ka. Kasi pa, siyempre, ulit no kasano kagwapo ti babaro, no mamartag kakapsat, makaisis mo no nabartag, awan mo rin no nagwapo no siyak ti balasang banjak. Siyempre, mamartag, 61 viewers. Kung nanto aja balasang ko, kasuti sungpat to aja balasang kakapsat no mamartag dati nobyo na, ay, apo kasuti sungpat na kakapsat kang kayam, din ganyan. No mamartag tayo nobyo ati balasang, kung nanto ko kasuti sungpat na apo kanyayo nga mamartag nga nagbaling nga nobyo na.
Jakun agayat ikarik dayta kunanan to datay balasangan. Masapot pa tungtungtungan kayo kakapsat. Tungtungtungan kayo kakapsat ngam. Ikukwak ken datoy patpatukar ko nga sa miweng. Jakun agayat itipadam nga mamertek ikarik dayta kunan to day nobyanan. Naderdereng kay pusat ti puro legdaan naubutan ng luwak anadari mayang inas ni ayat jakpay napadpadasan di pay naglunig ginubuhay di kalman utubek kadipay na inurit agasat dududen na Kung lang kakapsat, di mo tibiyang nga mamarta ko rin ipabantay yung kanyak dagiti red wine, nakatuwa red wine di balain. Aga red wine ko dito nga mahangkuang kutkutsin. Tako ko dagiti isang ilimino, damo ba dito iso dati umino, mumsyak, saan ko makain na mapakaps. Ag sakit dati ati rosok ko, dagas na no ko. jakon agayan ikarik dayta jakon kayan apabaruan nilema jakon kayan Uminom tayo ako, dagiti mamartag dito. Uminom tayo anak, barbartag ko na ko rin. Oh, red wine, para ladies drink. Hi to Mark James, tungpalan pasaraba, happy watching balong, puno ni mamang na datoy. Ay aman, naimimas nga talaga ti red wine nga magita ati tijin ng kiti red wine. Napatasa ka po ti minom tijin, puta na barto ka po. First time naman natigin, abo pinulpulpusan datarupak. ayat ibaw in kuntong imatangpo dagiti liwat mga sakit ginubat bumisek nga ayat jakon agayan ikarik dayta jakon kayan Alawon, Christine Joy, Adriano Dagyo, ala ko mabalinto, no, gawawit kami agpakumbunak to, kaya bang kanto to, may kanto, agkanta. Para nga po, makawawit kam to, palubos na po, Diyos. Ada mo orno nga pagplete. Upat kami agawid po, milyon, par Diyos. Nangina ti plete mi apo ta nagadayo nga sulit ti lubong ti Spain. Dua nga aldaw ti biyahe kakapsat kang gagayem. ti agsangit pay jakon kayan ti mapay pay jakon agayan ikarik dayta jakon kayan apabaruan nilema jakon kayan ti agsangit pay Kunali ko Jin angot ti agap balsamar ko anak ikam ti tao na. Ikam ti lungon no tano kompleton. Agap angot ti balsamar ikam ti tao na sabi kan ti lungon na ayla. Natayanon no ko. apabaruan nilema jakon kayan ti agsangit pay jakon kayan ti mapay pay Ala kitam. Daji apong. Daji mati agbubuya la tadi sera Arnela takmo pa nga siya po tagbuyan nyo na iti Pinoy Home Radio kakapsat ngayon na dajay jakon agayat ikarik na ita ko na nang dagidad dumagamin apo nga babay fuera doles buenos
karkaryaran lang arod dagiti asawa na nga mamartuken no apay pay lang nga di da panawan dagiti asawa da kakasida nga makabkabil. No apay pay lang nga po nga di da pay panawan dagiti asawa da makabkabil darang nga lang arudan no nya sa tay asawa na anak da nga anak anak da bas lagdan ko mga the first step, second step, third step samantala tay tatang da irresponsible ka gina anak da apo nakadong anak na putot plus kitay pay apo asawa ate asawa na kakasi nga kabilin na di pay lapanawon dati babae da babae apo nga asawa na daytoy mo't di para kang nga isagsagot ko kada kwa. Diyak mo ano niya tinaypakan nila kay na kanya na di da pala panawan Siya, di papasulit. Datan nagkuhan talagang martirak di tapusom. Ay siyempre nakanarina ng ngatangadak na tayo kwa nila kayo na isungahan na mapanawan. Martirak di tapusom muray patayon na kanto pulos panawang ko na sa naglaan po at tuog ka. Umanay kata makita lang iti maminsan. Umanay ken katawag ken pa kumustan. Uray nga sakit pilit nga ang water. Kapsat gamin, adamong basol dagiti daddo mga babae. Amuda lang arod nga inararam dati lakay da. Amuda nga kasgiti customary na nayat da pay laang. Takasano nga di da nga kayat kaya kapsat ka. Impakarawa lang nila kay da datay siwsiwit na ni. Takang magayam isong handa mapanawan. Diba? Na mapanawan nila kayo nakakapsat na bakag sabol sa bali. So nga uray no kakasi nga makabkabil piman tay asawa na nga babae. Alabang bantayan na latatay lakay na lablabaran na pambara no siya. Ikugtar kung tupay kakapsat kagayem. Amo na tinagbartag. Hanam mo nga kuwanti bagay na sa kagurak dati sarwa nga sarwa. Excuse me po kiti mangan. Agiti mamartag na lang agsarwa. Paakot na kani bako na tay sarwa na di si Jayanti Suelo sa anon. Siya ipapasulit. Lumarak-rak kaya Langin. basta't narawan anang baybayan. Sarap laap mo Ayun. Na-inlove ata, na-inlove na ang na-inlove kapilitan Ricky Tampata. Tayong pakarawan nila kay na datay siwsiwit na ni nakita nga dakkel. Apuhan na mapanawan dati alo nga imalo kakapsat. Iso nga ado nga babaya po iti agan anos iti sidong dagiti asawa da uray no kakasida. Nilalaki apo nagimas ti papay painom na katapasya-pasyar na. Tay asawa na nga babae kakasipi mga mamagisiksik ka magigagapas. Animalan. Wala sumara di karabyan na natin na barta man hindi asawa na malmalwon naman yung apo tay asawa na nga babaen malmalwon na gayam ti kama. Saan ka hinggadalin sila basta ka di naputlo nga agayan. At ang mo babae nga kaabsat nga agayat da sa balikit kita enda hanga tay rupa tay tilalaki ti ayat enda. Amo yung tikit kita enda kakapsat kit kita enda no kasano ti kapuskol tay pitaka tay lalaki. Sak mariknat patekko sak mariknat tatongo senuwa sak hukde pagatuok ko. Huwag parawag nagkukurangan
biyang dito ay agpay-pay so dagiti magmakakabsat kang kakayem. Saan No sinupay iti sadot iso tinalaing nga pumotot. Di ba babae babakat? Kaya po sinupay ti sadot nga lalaki nga tatang isupay tinalaing nga pumotot. napuno nga agaya No sinupay dagiti sa sadot nga tatang ang nasadot nga tatang iso dapay tinalaing nga pumotot anak nga anak ni bakot. Siyempre kakabsat dati mo atay mo bakot siyempre hanamo lang itanan lang man sa kaputan na nalay nga pumuto tila kayo nalay duy-duy na mo latan di anak nga anak mait hanamo nga nuno aganas nila kay na hanamo palapsot ano yung payantana di nakaalatay asawa na kakabsat anak tumanin umado iti ubing when kunada true kuna ni Romalin na kuna ni Romalin na respisyo ko no sinupay tay sadot iso tinalay nga pumutot kuna ko true gusto kuna dagpay sumait no tay na ba na awam mati time na di siyempre basit ti anak na di ba sado lang arudan na lang pay lang na utog pay lang sa kakatawa da. Hello Junior Nicolas. Hello Junior Nicolas. Kosto tako na sir ko na ni Junior Nicolas agasam dat. Siyempre no nagagat awan ti adu braahan na una yung pampanunutan da jeta. Tanga nagagagal gum na kiti na sadot. Siyempre awan mo pampanunutan da po. Siyempre putot da nga putot no. IP man ko na ni Virgie Biloria man. Okay, gabuta kasgimat ko na mo tate ay isong bato na tatay babae na po nga kapimpi mga mangungtan makakasipi man nga agsapsapol ti pagbiag da ako kunanan tulat tamot na po dahil ti mo ti sungba na nga sa kanta. Gabuta ayateng kalakay isong hangkang mabaling nga mapanawang ko na Gapu, tayo ayaten ka, isang sagot ko kada kayo aming nga madama nga aga kat katawa.
Kababayin kami na po ti gumatang ti kondom dita Pilipinas no baro ka, no balasan ka, baka gumatang ti pills. Ape, agpipils ka, bimbim malasangan ka. Kunadan ano kwan, tatismosa mo dagtaglala ko ta parmasya. Matamdama mamuda tayo hinang tayo binga na pang gimatang ti kondom mo no pills ko ma. Ay, masikog tayo asawa, anak mo, nanti, at anobyo na. Apay, umay gimatang ti pills, umay gimatang tayo kondom tayo barong. Aday iyuton na. Dagitaya po iti madingaw brati Pilipino Ilocano. Dati ginagimatangan dati kondom muno pills dita parmasya ikismis dan tupay lang piman no maamuda dati baro iso nga jay di madilaunay. Imbes nga ag family planning da ag family planting da. Bagak, agpay pa ti bagbagak kakabsat uray kanya mi di high college kami apo gumatang kami ti kondom. Ngam no gumatang kami di kami ni ba kami nga project mi ti humanities ko nami di. Gumatang kayo agitay pills no nya agitay bagbagada agitay ayudi kung kunada apo. Amo may gidi ay ayudi no pipils kada ko amo mi ta ada subject mi di nga humanities tayan nan sa daye apo ipakitam. Eno binabinatom tay kondom ako. Siyempre agi split mo tay kondom apo nakatiddagan anti kaslamo lati para kan tay Amerikano dayi kondom. That time has come. Hay ko ni Ricacho. Kunan tumanin dati lalaki nga nakasikog ko, basol ko ka di kun. Basol mo siyempre pinasikog mo. Ang ka magimamit ti kondom, di nagbasol kayo kung tayo nubiam, nag-aganak kayo kapilitan. Kaya mo kung saan mapikot ka ta na masikog ang matay balasa nga nawang mo ti tatang tayo anak na di agkasar kayo nga sigod. So nga basol mo lalaki mo, no basol ko ka di ko na na. Basol ko ka di. I wine social science soksay. Ada soksay ko di. Soksay social science. Apo no nya gayay pakipakita dati jay nga. Agad no kasano ti panagbiag ti ubin, no kasano ti lalaok. Social science, soksay. Dahil ti subject hindi diya ka muna da subject pa itatanga social science kakabsat kang kagayem. Ibistrad mo ta kondom, dagiti pipils no nya dagiti bagabagata ti jay. Family planning kung kunana, yapo. Amok amin dagiti yapo. Aji karud man ang basol da nga dua ta intunuhan da mabiyag ti anak da agring-ringgur dag sina da iso nga basol da nga dua. Ta dua da mga nagkanas kakabsat kang gagayem iso nga basol da nga dua. Iji Pilipinas mabali mo ba lang isupliti ay kwa babae di mo no ta asawam ti jay. Ta dito yan cho syempre ga divorce na. Iji Pilipinas medyo narigat. Esor, Borja Pascua. Naglalak ti mapampanunod tayo di apong itap topic. Aray, nagsaim talaga aser ko na yan Angelina. Iso nga ta kayo apong awa at nababalasang kang babarito na habang nga bumabaro kung bumabalasang da bagbagaan nyo ida. Nakong no Danubiam, si kayo kung nayo kung tayo baruyo, aggamit ka ti kwa, aggamit ka ti kondom kunayo. Tano mapasikugan na ginubya na po, kapilitan nga agmanugang kayo, kaya ayo kung saan. Umayag tulpak tayo nubya na, kapilitan ni tatang kaninanang itimang mga iwan mo no mang tarakan kanda tayo manugang. Kuno danto anak dan, pati anak tayo po. Madamay.
Aglalo na ka nakasadsadot tumatay baruyo, awan lata kakabsat. Hamo nag-graduate Duarte College, awan mo yung grade 1 na. Engineer mo, in grade 1 na, awan lata apo Isuon adamot anak yung mabalasitang kakabsat, masapol nga bagbagaan yung mutan. Isuro yo, no ada boyfriend mo na kong, no kasjay nga kuha kayo, imbes nga no awan ti kondom, ipapugsi na ako na yun ko. Papugsi na ginawa nga junod ko na yo. Asjay kakabsat! Masapol nga nyo nga ibayin nga ibagbagan kita, babagbagan na kita, babalasang yo. Ipapugsi na arawar no ka na kong hanga junod ka, basikog ka ko na yo apo. Dati ubing tatapog iti barbarito dagiti talaga nga agtutubo, medyo narasok ti dardaradan. Mana po? Aglalaw ko na naman ang Angelina Cortez, gusto manang kasi awang kag timagatang na kondom, isong ibagayo kung tayo nubi ati anak yung balasang na awan timagatang da nga kondom, laglagi pinda nga ipapugsit girwar. Handa nga pugsitan yun Hi Clyde Fernandez, di ba Clyde? Clyde Fernandez, lalaki ka no babae ka ni Clyde? Di ba Clyde? Kasi kasjay. Hanyong nga ibain nga ibagbagakan da kiti babalasitan ka na babaruyo. So nga kung nakanati putot ka ngayon na ka, into no bumaro ka na kung sigurado nga doon to ti Espanyol nga manubiam. Ay manjala kahit ti ka na yung nga bababay dito yung nga umayta ka bilbilbilong kung dito kung kunami kung kunakin ni Jan. Siyempre nagwapo ti rupa natin anak putot ko kakabsat ti Espanyol ako siyempre namuda nga lalo ko sa banitilahin na nagwapo ala pag-iin nagawan dan to dagito yapo bing sigurado na. Hello Junior Mario Kamit Agraba man Daya po ti pakontrata nohan nga umadutubing. Overpopulasyon ti Pilipinas. Ngam pagsiyatan na dito yung mikakabsat, no ado ti anak mo, kayatan na kati gobyerno tay kanday ti supply dagtubing mo ada maawat yung nga tulong. Ita Pilipinas no ado anak mo, awan di nakakayatan ti gobyerno ngam no dito gamin. No duwati anak mo dito yapo, awan pa natin maawat mo nga tulong. Ngam no talo 4-5, kayatan na kati gobyerno kakabsat ta umado ti populasyon, umadumot ti pondo iti gobyerno. At libre nga pa nagbasa da, libre ti agas da, libre ti doktor da, libre amin nukan. Ngam no duwapay lang gamin, hampay lang makuna nga pamilya numerosa, duwapay normal pay lang ngam no talo 4-5, 6-7-8, kayatan na ka. Hamo problema data sumangpot nga kwarta kita anak mo kanon nyo, kanon na kitaan putot mo. Iso nga pagsiyatan na po dito Ta Pilipinas, wrong, baliktad. Tapno di ka maila ka numay, dati mo para ka na kayo amin na po. Tapno ang kayo mailiw nga OFWs kakabsat nga kayem, bisong busingon nyo dagitay picture nila kayo ngayon na inyawi nyo ini. Insuro nyo dita abroad. At dakatita Aday unay nagbaitan ta Tsak mo no kasanuka Musumit nge balagit na ngata Nubukod mo siya'y siksika Buyaem kad letrato ta atwa Di mo kadila Kasanunawan tila kayo mo lakay miser ko na ta. Ala ka naglakaan, kawiwitan nyo kitapuan nyo. Tapnon si katay, di unay maila Alaeng sursulat ko na ikaabasa Nyemno, dinyamek tarig na Agdayal ka, tumawag ka Ururayet, tatawa
Hello, Yo Salve, Saga, Graca, Antonio. Happy watching na yung baga radio po. Malumipay lang dito yung Santa Cruz, Tenerife, Spain. Adorski Sales, kung na nusyak sir parwarek pa nga umuna ako na. Ay Adorski, lalaki ka no ba babae ka kapsat? Hey Junior Nicolas, nasakit sa ta. Tingit mo sir, relax sapay kapay langinen. Hana narigag mitiag tuktugaw. Hello Junior Nicolas, happy watching kada kayo amin na po. Ni Junior Nicolas apoy di gisusurunak pa natak QCN. Kadwak ato day apoy ti ubing pay lang hindi datoy bumaro. Dati apoy ti nagbaling nga driver ko baka kami di linaw. Iso ti drive kanya kini. Hello Kabagyes Junior Nicolas, happy watching. Kumusta nagti pamilyam, nagti putot mo balong. Shout out sa dalawa kong anak, Natalie and Andre. Ako na ni Clyde Fernandez. Junior Mario Kamit Agraba, Power Met the Sound, sir. Power Met ta sound mo. Para ako sir ko na. Kung ano gamin no balasan ko kabakayin no inusap niya, baka mo data account mo. Adorski Sales, happy watching. I love you. Hello to Bambi Puso, happy watching kada kayo amin na po. Madama kayo po ba lang buy-buya kinagdeng-deng dito ay Facebook page, itiliwliwa kinarayaw, dagiti OFWs ni Locano, manipo dito ay Santa Cruz, Tenerife, Spain. At dito din manang yung makitungtungtong kada kayo apok, sa salawasaw kong kusto dahil sa salawasaw ko. I love you. Sigala malaglagip ko. Sigala malaglagip ko. I love you. Okay, I love you. Kuna hello po. Thanks po kuna ni Junior. Tam, malagip ni Junior na driver ko sunay di. Dati po iti tap no di ka maila. Kaya po nga ba mga buy-buya pa lang dengdengag na imbaga po nga rabiyo dita Pilipinas. Dahil mo di para kada kaya amin na po nga 51 nga viewers no bumaba dato iti 40 agsarde nga po na po. Okay, dahil po ti para kada kaya amin nga 1 till labas na. Nusak tuti agasawa pilek tutay adut kwarta na uray bakit ako ribet-bet agpay sutay kun kunada uray bakit mamasulay agwa nukut kubet ay kumayen keda ay when kudang kumagat kudang nagatel ari ka pe magtimbo-timbogel kita kutun nakatakdaken ay kagat na alumabaga na kagagatel lakas laaba indem o kutun tital-talo kay kayat ko langit ay baklangit ay babae abungan nera tatay bakla. Hello to Bambi Puson, kastamit kay ni admin Catherine Escalona Cantor. Happy watching, T49 billion kunana. Angelina tayo tanti paborito ang ating Maribel. Mangitikan ruba ay when kudan umagat kudan nagatel ari ka pen magtimbo-timbogel kita kutun nakadagdaken ay kagat na alumabaga na kagagatel lakas laaba imben o kutun tital-talo.
Kaya po ti kuton ti kataltalunan nga isagsagot ko kini admin Maribel Eslabon Lizardo. Dahil ti para kada kayo amin na po, nga agbuybuya agdingding iti dahil ti kagundaway. Dahil ti agbubuda po, dahil ti para kada kayo. Gonzalo, lakabagyan tamanang, numading ka. Venus Temporal Gonzalo, happy watching. Hello to George Tapara, patapan. Ag-comment ka kami dito, i-comment section, mo yung message kanya. George Tapada. Mayat type 5 buyaon. Apo nagsala na di kalmanan. Da kayo apo ti agsala nga nakaida. Kasano nga lang ati agsala nga nakaida kakabsat ka kayem? Agsala nga nakaida nga katwayo nila kayo kwasam data. Hello to Girly Temporal. Temporal Gonzalo. Tagano ka apo Venus Temporal Gonzalo. Di ba tinagang ko apo ko Roderick Temporal Ben Lizardo Molina. So kakabagyan tama ng Venus Temporal Gonzalo. Happy watching kada kayo amin na po. Evelyn Talbo. Manlaw ko ni manang Venus Lino ganisa basta no live na kadaysong na talaga nga ururayan na nga live to'y numotibyan. Thank you very much manang Venus Lino ganisa. Iti kanayon mga panang tartarapay parang paspasong at live streaming to'y numotibyan. Sabay kumabot ang maikan kayo apo ti basit nga liwliwakin na ray aw kada kayo amin apo iti dayti nga rabi dita Pilipinas kastamat kagati amin nga OFWs. Venus Lin Temporal Gonzalo. Ay ang amukan. Manang Venus Temporal Gonzalo. Aji tatang mo dati pulis nga Gonzalo di taapare idi. Kasi tililang ko ni Maria Temporal. Alilang kapsa tinanang ko ni Virgie Temporal Ben. Nohan na kamariro tatang mo daji pulis nga nagreter dita apari nga na panami dita sa dagtayan ti sa dagti bye-bye.
italikod. Gonzalo adi aja amok. No titatang mo aja pulis nga nagretary di, agkabagyan ta nga talaga. Kabagyam ni Lilong ito'y nga temporal, naalakan ag kabagyan ta. No mamum ni Lilong ito'y temporal di mabutal wes, ag kabagyan ta manang Venus sa temporal Gonzalo. Isagsagot ko kini manang Venus temporal Gonzalo, manang anak tatang mo dajay pulis idi nga retired nga pulis di pare ni Venus temporal Gonzalo, tatang mo dajay may nakgibalayo din ubing nakpay. Apo dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. At kayo ti unay ti Facebook page, ti liwliwag ka na layaw, dagiti OFWs ngay Ilocano, ngay matmatunan, to'y numotibiyang, to'y ading kapsat ken pagayam yu ti tangatang Roderick Temporal Ben Lizardo Molina. Manipod apo iti Barangay Payaganis, Ballesteros, Cagayan. At anak apo dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. Nga nakitam agkabagyan ta ni papang mo ide pulis jay pulis di jay apari nanagan ni nanang mo manang ni nanang mo ni basta lilang aneng kunada gore ka ano mamumda dyan nililong ito ni manang Auntie Melda Bukaliga temporal Bukalig ni Auntie Digna temporal apo kabagyan ta. Yung may naji mismo di balayubing nakpay mga 15 titawong ko ide. Ta lilang anneng ko na may lilang anneng kung kunada basta temporal. Nililang ko temporal ag kasinsintakin nililong itoy. Lilong itoy temporal dita ag kasinsinta. Ama nagkasinsintakin nililong itoy day dililang ko. Damagam niya ginang mo no si Bibiyag Pay, iti Maria Temporal Ben. Asawa ti Gregorio Ben di payagan isko nam. Ako iti lilong kun lilang ko, nataydan. Alaga po ti Facebook apo. Kapo ti Facebook, maado ti masaraka nga kakabagyak nitoy. Dahil papang mo anti di. Tagapayagan kami di. Siyempre may kami makipiesta di apari di. Umay kami di balayon. Oh. Umay nakibalayo di. Kakapsat ko na may kami di balayo. Ayaw mo niya na ka na. Makanayan o puntahan mga punta tayo. Ito yan ti sentro na. Malapsan di balayo no mapang kami di jaya yanti jayanti pagluganan ti iti bangka kunatan sa idi.
pat patukar ko isang baliwak. Dahil di para kada kayo amin na po sa pangatan at ginananak to basiton. Para kada kayo amin na po nga 46 nga naka-online. Thank you very much for watching. Frozen tears, it was hard through the years. I'll never give up, never one of my dreams. And deep inside, it's my love still alive. And God only knows that I can't let you go. When I'm in love, it will be for better. I'll give you my heart forever and ever. No arms can ever hold you more than I do. No man can ever love you, girl, it's true. No arms can ever hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, it's true. And if I ever lose your heart, if you ever lose your heart, oh baby, I'm dying for your love. In total manang malpas ni life ko ang patang tanto. Anti numanang ang patang tanto manang madamdama. Tawagan na ko. Baby, now I'm alone when I try to be strong, but my baby I cry silent tears without pride, and I can't hold on to the feeling that's gone, and there's nothing to lose, 'cause I'm playing the fool. When I'm in love, it will be for better. I'll give you my heart forever and ever. No arms can ever hold you more than I do. No man can ever love you, no, it's true. No arms can ever hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, it's true. And if I ever lose your love, if I ever lose your heart, baby, I'm dying for your love. And if I ever lose your smile, if I ever lose your heart, everybody needs someone to love, and I say, no arms can ever hold you more than I do. No man can ever love you, girl, it's true. No arms can ever hold you more than I do. You came to me from heaven. Yes, it's true. Alawan kakapsat tayo ti sagsagot ko kada kayo amin nga agboy-buyay ti dahi ti nga gundaway ke para kada kayo amin na po nga agboy-buya ta ayan nakasarakak apo nga kabagya dito inaga na tayo nalipata mo ten nawabatan tayo di pa para kanya yo apo dagiti amin nga temporal family para kada kayo apo dato'y kansyonok tato'y numutibiyang temporal ninang dinggem mo biyag ko dinggem ti ibagat ay ayaten ka kasta kamet kanyak dinggem to'y pusok wasul ti pusok na bayag lang itin aditan na giniliw dinggem to'y putok to'y pusok aw-awagan na ka denggem ka din ala may kato'y sibay o
puso ko may payapay, tapnon maep-epan, iliw ken senay. Diliwek ti karinyuni, ayat ti damdamo, tinayrot nga rakup, abuyugan ti as-aso. Ililiwek ti agep na samsam itngem tagapulot, asabayan ti ap-aprus apapiras ti bokbokot. Ililiwek ti areng-eng titileng tilapaya, kumay kan obyag ko, tumailiwag unay ken ka. Request ko bang tayo riribok? Hello Vicky Joy Gabwat Umatan, happy watching. Yaman mo ako riribok ti biyag ko. Denggem mo biyag ko, denggem ti ibagak, ay ayaten ka, desta kamet kanyag. Denggem to'y asuk, iliw to'y pusuk, nabayag lang idin, aditan na giniliw. Denggem to'y putok, putok to'y puso, aw-awagan na ka, denggem ka din ala. May kato'y sibay, puso ko may payapay, tapnon maep-epan, iliw ken senay. Ililiwek ti karinyuni, ayat ti damdamo, tinayrut nga rakup, abuyugan ti as-aso. Ililiwek ti agep na samsam itngem tagapulot, asabayan ti ap-aprus apapiras ti bokbokon. Ililiwek ti areng-eng titileng tilapaya, kumay kan obyag ko, mailiwag unay ken kam. Ililiwek ti karinyuni, ayat ti damdamo, tinayrut nga rakup, abuyugan ti as-aso. Ililiwek ti asam itngem tagapulot, asabayan ti ap-aprus, nakarikap ti bokbokon. O dahil iya po ti baudi nga kantak kada kanya nga para kada kayon. If you could see me now, the one who said that she'd rather roam, the one who said she'd rather be alone. You could only see me now. If I could hold you now, just for a moment, if I could really make you mine, just for a while, turn back the hands of time. If I could only hold you now. I've been too long in
that I can. Looking back and longing for the freedom of my chains, and lying in your loving arms again. Kumusta kayo ka namin nagatagal-lakapan ako? From Riyadh, Saudi Arabia, nakamukha ni Wilma Umbay. Singing somewhere through the lonely night, dreaming of the arms that held me tight. If you could only hold me now. I've been too long in the wind and too long in the rain, taking any comfort that I can. Looking back and longing for the freedom of my chains, and lying in your loving arms again. Happy viewing, watching ka nagdi 31 viewers kakabsat, nakuy-kuya pa lang iti tayo tinga kundaway. Agyaman nakata kayo amin ako ti parang tatarabay yu iti live streaming tayo mo ti biyang. I've been too long in the wind, too long in the rain, taking any comfort that I can. Looking back and longing for the freedom of my gains, and lying in your loving arms again. Okay, dahil kaya po iti loving arms. At kayo pitin na pintas nga ima. Kaya amin na po nga buy-buya. Dahil ito ya po sumarunong nga kantay. Sagot ko kadagiti amin na po nga Tagal-Lakapan, Cagayan. Kumusta kaya po di Tagal-Lakapan, Cagayan? Naimbaga po nga rabiyo, nagasat nga rabiyo apo. Ang buka po nga medyo na agur-urok kayo ni tita ito yung agondaway. Kata kayo amin na po nga Tagal-Lakapan, Cagayan. Happy watching, happy listening. Ngawan iti labas na. Manipot dito yung Santa Cruz, Tenerife, Spain. Ayan ko na puti pakata-kata kayo dito ito yung gundaway. Agyaman ang apo iti ayat yung nagdengig yung nagbuya kanyak. Sapay kumaputa kakadwa tayo tumanin ito sa marunong aldaw. Ket kata kayo amin nga OFW apo. Keep safe everyone, God bless. Sapay kumaputa ka, agnanayon kan kanayon kayo nga nakaradkad. Di tayo ayan nyo apo nga pagilyan. Kata kayo amin apo nga OFW. Kastamet iti gagayam ken kakabsat tayo apo dita Pilipinas. Agyaman ak unay iti ado. Iti ayat yo iti Facebook page tayo. Agpalo kayo apo. I-follow yo dati page tayo. Ket agyaman ak katakayamin na po. Babayan iti manong ading nyo titangatang. Nagbalin nga timon iti tayo apo nga live streaming. Siyak ni Roderick, Temporal Ben, Lizardo Molina. Agyaman kami amin, agyaman na katakaya amin na po. Sapay kumaputakang kanayon kayo nga nakaratkad, iya dayo na kayo itisaksakit ni apo tayo nga na Marswa. Thank you very much, Manang Cherry Sotelo Acosta. Agyaman na kapo iti panagbuy-buya yung ang kanayon, dagiti viewers, supporters, kenda kayo amin apo nga OFW. Agyos nagtiagnina, agan anak titunggal may sa katatayo apo. Agkararag tayo lang apo tamalpas dati pandemic nga COVID doon. Kanaglumog dati tiyangkon. Awan ti tatawa ko kapo, pangatawa mabulanan. Kata kayo amin na po, nga OFWs, ayan man nga sulit yung lumong tayo nyo po. Thank you very, very, very much for watching and listening. Thank you very much po. Adios, bye-bye, buenas tardes a todos. Good evening, buenas noches, kata kayo dita Pilipinas kakabsat. Ada kayo po dita Madrid, Spain.
Thank you very much for watching. Kada kayo amin ako. Dagiti Ilocana nga mahiling nga si dati Bogoong naimbag nga aldaw yo amin papagayam. Thank you very much. God bless and good night. Bye-bye.